imeleta la. Uvuga ngo Imana yavuze itavuze. Anasema Mungu azabona ishano. atapata. Kandi uwayitanze we nta rubanza. Urubanza rugiye ku muntu wabesha Imana. Kwa mtu alidanganyia Mungu. Watanga vemi. Mwenye anaweza toa vemi. Mfashe yendo kwazo. Nisaidi. Situitindeo. Tusilikamile. Nasha kusoza kino kitu. Mimi nataka nimalize hiki. Sina na kuiteka sasa. Niambie Bwana. Bana batiza ngo banze mbwirize. Bana ni ubiri kwanza. No amaranga mutima ze kuzabisha Watu wapandishe bakamutanga bakisema amaranga mutima pande kwa ile kwa ile tension pana. Unga yakanga vemi akabati. Unyatatoa hivyo. Kuna bafre nayo. Kuuza bafre hakuna kitu hivi. Mbele ya bitungi izindi zake zikiba. Zingine zilipata shida. Nanga muri kabe haguswini. Kasema acha kuusiwe moyo. Ukimaza yeta umugisha. Basi Mungu ataenda iko na bakura izindi. Tauza zingine. Nabonye rushiki wa nimwe. Naona dada yangu mmoja pale. Haundi. Hakuna mwingine. Ndio kamera unapozi. Mara anamjua mwandike. Nuna wumva yatanga dini. Mwenye anaweza kusikia kutoa dini. Kabati jana wana dini. Anaweza sema anaweza toa dini. Nicho nacho nitugitindaho. Ili hatutakawia kwa. Arahaguruka nawe. Hata simama naye. Kumbe wale mbichu. Mwenye anaweza sikia kwamba Niba twakane cyangwa ku cyumweru siku ya ine icyo gikoresho kizabe cyaguzwe ikuwe imeuziwa hapo maze gikora umurimo w'Imana. ifanye kazi ya Mungu. Kubatanga ibicumi Mwenye anaweza toa dini arahaguruka nawe. asimame na ile dini. Nawe Haiko watanga 5,000. mwenye anaweza toa 5,000 Ndi tunemeje Imana. pengine tuingie kwa neno la Mungu. Watanga 5,000 Mwenye anaweza toa 5,000 kugira ngo tugure igikoresho cyo mu nzu y'Imana. tuuze chombo cha kazi ya Mungu. Yego namubonye. Ninamuona Nta wundi hakuna mwingine. kadusoza. Acha tumalizie pale. Kamerade rero nawe Maradi waangalie tena ule mtu umwandike naye mwandike. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Ushobora kuba yenda utavuga Inaweza kuwa hautasema, ukaba watinya guhaguruka unaogopa kusimama kubw'impamvu runaka. kwa ajili ya sababu fulani. Hano hari igiseke Hapa kuna kitunga, utangiye gushyiramo iryo turo ryo gufatanya n'abandi kugura uweke ile sadaka kwa kusaidiana na watu wengine. amaturo yose twayatanze. Sadaka yote tumetoa. Iryo turo ryo kugura bafure Ile sadaka ya kuuza bafle unaweza iweka mlenda. ubikora umuntu ari bubikore Mwenye atajisikia kufanya isubire ijambo ry'Imana. some neno la Mungu. Urabubikora nta kibazo. Utabifanya. Umva nyine ari bubikore. Mwenye atasikia kubifanya. Yesaya Kitabu cha Isaya 46. 46. Tugiye gusoma imirongo isa naho ishobora kuba yenda ari mu myinshi no Tunaenda soma mistari itakuwa ni mingi, ariko turayibuza dukoremo icyo Imana yaduhaye. lakini tutaiunganisha tutoshe mu kitu Mungu alitupa. Yesaya 46 Isaya 46 umurongo wa 3 mstari yake ya 3. tugeze ku murongo wa 5. Tufike kwa mstari ya 5. Aravuga ngo ni munyumve mu nzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese. Abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka nkabageza mu zabukuru ndiwe. Muzarinda ibizibenzi nyibaheka, nijye waremye n'ijye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Mwampwanya nande twahwana, kandi mwashushanya nande twasa. Amen. Amen. Dusome muri Samueli wa 2 mu gitabo cya 2 cya Samueli. Kitabu ya pili ya Samueli. Igitabo cya 2 cya Samueli. Kitabu ya pili au de Samueli. Umurongo wa 8. Sura ya 8. Umurongo ibicu 8. Sura 8. Umurongo wa 1. Mstari ya kwanza. Hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umurwa arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Amen.
hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Dusome mu Byahishuwe, Some kwa kitabu ya Ufunuo ibice 3, sura yake 3 umurongo wa 7 mstari ya 7 tugeze ku murongo wa 8. fike kwa mstari ya 8. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti uwera kandi ukuru ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Dusoreze muri Yesaya, Tumalizie kwa kitabu ya Isaya 22 umurongo wa 22. mstari wa 22. Yesaya 22 Yesaya 22 umurongo wa 22. mstari yake ya 22. Haravuze ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushira ku rutugu rwe, niba uzakingura ntihagire ukinga kandi niba uzakinga ntihagire ukingura. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Pokeeni vizuri neno la Mungu. Ndagira ngo umuhanuzi Imana yampaye, Nataka niwape unabii Mungu amenipa. nasenze Niliomba maze Imana ngo nze kuvuga iki. nikauliza Mungu nitaeleza nini. Nari mfite ibyo nateguye. Niliandaa mambo nilikuwa na kesi. Umuntu wese ufite gahunda yo kwigisha arategura. Kila mtu ambaye ana mpango ya kufundisha na andaa. Imana irambwira ngo nze mbabwire ngo Mungu akaniambia nije niwaambie ubahetse anayebabeba agiye kubaha urufunguzo. anaenda wapa fungu. Amen. Umuntu mwegeranye mumpera ikiganza mubwire ngo umuhetse Sema mwenye kubeba agiye kuguha urufunguzo rw'ibyo wari warabuze. Huo ya mwenyewe nikosa. Ongera umubwire ngo agiye kuguha urufunguzo rw'ibyo wari Anaenda warabuze. kukupa huo ya mwenyewe nikosa. Amen. Yesaya havuze ngo Yesaya imeeleza hivi. ni munyumve Munisiki abarokotse wenyewe mliokolewa bo mu nzu munyumba ya Yakobo, ya yako. abo nahetse Wenyewe nilibeba mukiri mu nda ngali mtumwa nkabaterura mukivuka, na wanyanyua wakati ndiwe ni mimi yeye. imbizi zarindiza miyenzi Na mpaka vile nywele zenu zitakuwa ntibahetse. ingali ni wabeba. Ndi kuvuga aya magambo Nilipokuwa nasema imam, ndabizi ko tutabura umubyeyi waje afite umwana mu hano. najua hatuwezi kosa mzazi ambaye alikuja na mtoto hapa. Bashakira umubyeyi Wanitafutie mzazi ugiye kumfasha muri uyu mwanya muto, anaenda nisaidia kwa muda mchache, maze tuvuge ubutumwa. kisha tuseme ujumbe. Umuntu uhetse Mtu ambaye amebeba agomba kuba afite kuna vitu anapaswa kuwa. icya mbere, Kitu ya kwanza agomba kuba afite umutaka. anakuwa na mwamvuli. Icya kabiri, Ya pili agomba kuba afite ishakoshi, anakuwa na sakame. kandi apana nk'utungutu tw'abakobwa bato. Hapana hii ya wasichana wanabeba. Igomba kuba ingana n'iyi ngiyi y'umuryango. Inakuwa kama ya kabati ile vile. Kubera icyo atwara ishakoshi Pia nina nabeba sakoshi ni ya impamvu ni z'uwahetse. sababu ya mwenye Umuntu anabeba. uhetse Mtu ambao hari ibintu by'ibanze na agenda, vitu vya kwanza anatembea. kandi ibyo agendana byose Yenye anatembea na beba. ababitwaye kubw'uwahetse. Anabeba kwa ajili ya yule anabeba. Ntabwo ari kubwe, Si kwa ajili yake. kubw'uwahetse. Ni kwa ajili ya yule ambaye amebeba. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibahetse Niwaambie kubaho urufunguzo rw'ibyo anaenda wari wapatie funguo ya mwenye mnahitaji. uwo muntu uretse kuba ari hafi, Yule mtu akuwe tu afite karibu. ishakoshi, Awe na saka. afite umutaka, Awe na mwamvuli. agomba kuba afite agashuka, Anakuwa na kadra. baze kumumera n'ipendo. Watampatia na pendo. Ndashaka kuza kubyifashisha Nataka nisaidia kugira ngo kwa muze kumva icyo Imana yashatse kuvugana nawe. ambacho Mungu anataka kuzungumza. Yatwibukije yuko nubwo izakomeza kutugenda, Ametukumbusha hata taendelea ariko kutenda. na mbere yuko tubamo turimo Mbele tukue wenyewe. ariyo yaduhetse. Huko ni yeye alikuwa. Kumbe igihe twari turi mu nda z'ababyeyi Na tulikuwa mtungu ya yari duheceye mu nda, alikuwa ametubeba. ariko yemwe abona ahetse Sema eni nyewe mukiri mu nda, ungali tumboni abaterura na wanyanyua mukivuka. ungali bonazali. Niwe Ni yeye. abanje kutubwira ibyo yakoze. Ametuambia yenye alitenda. Noneho mbere yuko atubwira ibyo azakora, Atuambie yenye ata. abanje kutwibutsa ko naho tugeze Kukumbusha na kwenye ari uhatugejeje. Njoo mwenye anatufikia. Amaze kuvuga ibyo yakoze rero, Kisha kusema atangira kuvuga ibyo azakora. anaanza kusema Ntabwo nzabaheka kandi nitawabebaka. imfizi zarinda ziburuye Zenu jewe zitakuwa nkibahetse. ungali nawabeba.
mu buzima bwacu bwa buri munsi, maisha yetu ya kila siku, abantu bajya baducunza, watu wanatutoshaka kuliziba. nabashije mbere kuwa kane cyangwa kuwa gatanu, Niliuliza mama siku ya ina au siku ya n'ubu mu bana bawe mu batoto ya hari uwarwara kumonyanyeza kwa umushyira mu mugongo, umutie kwenye mgongo. arambwira n'abantu bakobwa Kaniambia hata nakura sinamuheka, na wa mwisho si kandi si uko amwanzi, si kwamba ahubwo igihe agezemo wakati ntabwo ari cyo atafika guheka. haiko ya kubeba ku mugongo. ariko yo yavuze ngo ni munyu, Lakini yalisema mlisi n'abayetse muri munda unabeba mungali muvutse n'abaterura, unazaliwa na yewe sinzabacutsa, mimi sitawatoa yewe sinzabacutsa, nzabaheka, nitawabeba imvi zirinde ziburuye, zitakuwa nyeupe. umugabo arakubebeze shaka gucutsa, Mwanaume anakubembeleza kesho na kutosha. isi iragucutsa ukagira ngo ntihigeze Dunia ukotsa. inakutosha kabisa kuma. Unawaza sema haikukunyonyesha. abantu bagukomera bakesho bakakuvugiriza induru, Kupigiaka mikono kesho wanakulalamikia. akanwa kakuvuza neza ejo kakakuvuga nabi, Kinywa iliyokusema mzuri kesho inakusema mbaya. ibiganza byagukomera bakesho bikagukubita. Mikono iliyokupigia mikono leo kesho na kupiga. nguko uko abantu bameze, Jogisi batu wanakuwa. ko yavuze ngo ni munyu, Lakini yamesema mzuri. simfite gahunda Sina mpango yo kumurutsa. ya kuwashusha. Amen. ese koko nibyo niyo yaduheze tukiri mu nda? Ni kweli ni yeye alitubeba kumgongo tungali kwenye tumbo. ese twemera ko naho tugeze ari hatugejeje? Tunakubali kwamba kwenye tunafika yetu anatufikisha. wa mubyeyi yamaze se kuboneka, Ule mama ameonekana akaribia. nahe kumwana se tuvuga ubutumwa, Abebe mtoto kumgongo kuye tufanye injili. irabaha urufunguzo. Atawapatia funguo. muramutse mukinze hano Mkiwa mnafunga hapa, mugata imfunguzo, mnatupa funguo. mwaruhera inyuma. Mnaweza bakia nyuma ya mlango. byasaba imbaraga zo kujya kwica iserire n'ibindi, Itaomba kwenda kuua kandi ile. rero agafunguzo ukurukanga, One kafungulo kiko kapata. ariko kakabaraza inyuma. Kanabalalisha nyuma ya mlango. hari ahantu Imana ishaka Kuna kukwinjiza, nafasi Mungu anataka kuingiza. kandi iraguha urufunguzo rwakwinjiza. Atakupa funguo ya kuingiza ile fasi. umutaka bya bindi byose ngiye Mwamvuli vile vyote vyote. Vyote vile vyote. maze uhagarara, Kisha usimame pale. maze muvugire tubare muri mwanya ukungana. Mnikubalie tukue pamoja kwa hii dakika yenye tuko nayo. uyu mubyeyi afashe urugendo, Huyu mtoto anachukua safari. ibi bintu byose atwaye, Hii vitu yote anabeba. reka mbibutse ntabwo ari ku mpamvu ze, Acha niwakumbushe, si kwa ajili yake, ni impamvu z'uyu uri mu rugo, ni kwa ajili ya huyu mwenye iko kwenye kandi mgongo. uyu mwana uri mu mugongo Na huyu mtoto mwenye iko kumgongo. ntazi ibyo binatwaye, Hajua yenye mama yake anabeba. ntibinamuneza. Habimuone hata. muri iyi shakoshi atwaye, Mwaisa koshe yenye anabeba. reka mbabwire ibintu bitatu by'ingenzi bikubwira naremereye. Acha nibambie vitu tatu ya faida yenye iko ndani ya simu. ntabwo hashobora kuburamo ibikoresho by'isuku, Hamwezi kosekana vitu ya kufanya usafi. kuki harimo ibikoresho by'isuku? Jiani ni muko vyombo vya usafi. nuko azi ko ahetse umwana ushobora kwiyanduza isaha neza, Anajua anabeba mtoto mwenye anaweza jichafua sana sana. uduhetse. Mwenye anatubeba. urabizi ko turi abana bakwiyanduza isaha neza. Anajua kwamba tuko watoto tunaweza jichafua. afite igikoresho cyitwa amaraso, Chombo kusema niyo ahora tweza umunsi ku munsi, mu gitondo akatweza, saa sita akatweza, nimugoroba akatweza. arabizi ko abahetse biyanduza. wenye anabeba wanajichafuaka. Amen. kabiri, Ya pili, agomba kuba yashyizemo imfashabere. anaweka kitu ya kusaidia maziba. ushobora gushyiramo akabido k'igikoma, Naweza weka kabido ya yashyiramo yawurute, naweza tia yauri. biterwa n'ubushobozi afite, Inafuatana na pato yake. ariko ntiyaburamo imfashabere. Hawezi kose kitu ya kusaidia kuliziba.
ntabwo habura imyenda za guhindurira umwana. Hawezi kosa mavazi ya kubadilishia Ntabwo mtoto. yagenda asize mitiweli. Hawezi enda ananaacha mituweli. Ibyo byose atwaye. Vile vyote anabeba. Yaza kuba adahetse ntiyari kubitwara. Angekuwa abebe hawezi kuweza kubibeba. Yavuze ngo nimunyumva abona ahetse. Nasema munisikie benye nilibeba. Kandi yavuze ko izaducunza. Haseme kwamba atatushusha chini hapana. Ntiyasi kumutaka. Hawezi acha mwamvuli. Arabizi ku isaha n'isaha. Anajua sana ikirere cyahinduka. Anga inaweza badilika. Ntabwo yasiga agashuka. Hawezi acha drape. Arabizi ko haza umuyaga. Anajua kuna kuya mpepeo. Ntiyasiga kano kantu. Hawezi acha aka kakiti. Naje kubabwira icyo kaza gukora. Nataka nitabambia kenye kanafanyaka. Umubyeyi atangiye urugendo. Mtoto anaanza safari. Ikirere iyo gihindutse, anga ikibadilika, umwana ntashinzwe kumenya ku kirere gihindutse. Mtoto hana budi kujua kwamba anga inabadilika. Umuhetse mwenye na mubeba ahita bimenya, anajua. Imana zibiri kuba. Mtoto anajua yale yanafanyika. Ahita yibwiriza. Ayepeke anajiambia. Amen. Niba tukitegereza Yebenye munaona atwikiriye anabeba anafunika nani? None uyu mutaka yawutwaye ku bwana. Hii mamfula naibeba kwa ajili ya nani? Imana zibiri kuba. Mtoto anajua vyenye iko nafanyika. Turashimira Imana. Tunashukuru Mungu. Yabonye tugeze aho bikomeye. Aliona tunafika fasi mama. Iradutwikira. Akatufunika. Vitu vyenye Mungu iko na tubutaka kudutwikira ibihe ya kutufunika. Ibihe nibihinduka. Wakati kibadilika. Umuntu wese afite umutaka kudutwikira. Akazemera ko twicwa n'izuba. Azemera ko tunyagirwa. Afite igikoresho gihangana n'ibihe. Kina jadiliana na wakati. Kandi imvura ihise. Wakati mvua ntabwo umutaka ujugunya. Mavuli haitupani. Arawufunga. Anafunga mavuli. Akongera akawubika. Anaiweka. Kuko aziko nubwo ihise. Anajua hata mvua ishobora kongera ku. Inaweza kunyesha. Yadutwikiriye 23. Iracyafite umutaka na 24. Na 25. Na 26. Ubuzima bwawe bwose. Imuhetse ifite umutaka. Ubwiza yatera. Haleluya. Kabwa kazi kawo karangiye. Kazi yake haiyamaliza. Arawubika. Anaweka. Iyo umuyaguje. Kama mpepeo inakuja, washinzwe gucungana n'ibihe. Yeye anahusika na kuchungana na abantu tubicunga. Haiko sinzo tunachunga. Ni mubiducungira. Ni yenjo anatutuka. Sitwa tuzi uko bigenda. Atuyue. Izo hata n'izindu kandi kirere. Kandi amenye igikenewe n'uko ikirere kimeze. Amenye igikoresho kigiye gukoreshwa. Chombo kinaenda tumikishwa. Amenya ko agezwe haha agashuka. Anajua inafika muda ya draka. Amena. Amena. Haleluya. Uyu mwana sina habari. Hii mtoto hajue kitu. Hana habari kabisa. Nakweretse uyu mwana kama sikuonesha hii mtoto wamenye uko asa. Unaweza jua kisa nafana. Imana yaduhisha abarozi batubura duha. Mungu alituficha balozi bakatukosa. Yaduhisha abagizi ba nabi. Watu wabaya. Baragambana baratubura. Fanya njama. Bategura imitego baratubura. Kubera iki batubuze. Nuko duhetse yaradutwikiriye. Alikuwa anatumera. Abayatwikiriye batera haleluya. Yariduhetse. Irinda twikire rohimu ntabwo ibikikora. Ushubita batwikira mu mwararangiye. Bashatse kubarangiza biranga. Kubera iki batababonye. Nuko bahetse yarabatwikiriye. Yesaya havuze ko bazaterana. Watakusanya. Ariko sinjye uzabateranyije. Basaza banyuze mu nzira imwe. Bazatangiriza mu nzira zirindwi. Atawasambalisha. Ashimwe Yesu wadutwikiriye. Shukuriwe Yesu ambaye alitufunika. Banatukosa.
Tuzamura amaboko tumushimire. Tuinue mikono tumshukuru. Uyazamura n'ubishaka tumushimire. Uyazamura kubera ko kiramuka. Aya bandi yarakitse. Aya bandi banditse kwa muganga. Abakiyasambura bikana tuyasambura. Wanazipandisha mpaka. Yarakose kurumikirana n'umuryango wanjye. Kwa sababu tunafanya. Iyo yakurangiye Kama inaisha. arakabika. Kazi kiisha na weka. Hari igihe bakoka k'umwana arira. Kuna kuwa wakati mtoto analia. Umubyeyi yareba aho bageze. Musasa akiona kwenye bakabona ntihafite security. Anaona hakuna security. Ku buryo yamuhibere. Kwamba amupatie riziki. Mu byo yitwaje rero. Yenye alibeba. Yitwaza akavugirizo. Anabeba akana karibuze kumuvugiriza. Kale kajue. Igihe atangiye kurira. Kandi abona hageze. Anaona atakwishara ngo ahamuhere ibere. Kala fasi ile ampatie. Kandi y'umwana arise. Na mtoto icyo umubyeyi akora. Yenye musasa. Atana kamugirizo. Analeta kale akavuza. Kandi akavuza ari kuvuga. Ugahita yongera intambwe. Kugira ngo ashaka ahantu hafite sekirite. Aze kuhamuhera ibere. Hari igihe tuza mu nzu y'Imana dusakuza. Kubera ibihe tugezemo. Umuhanuzi akaba araje. Ati ndi Uwiteka. Nzakugirira neza. Nzagutabara. Nzaguha umugisha. Nzakurengera. Wabusakura ugaceceka. Kandi tuzira kugishaka ikigiye kwa vile kutafuta nafasi ambayo watatuweka fasi fasi. Amen. Kwa haleluya. Haleluya. Ni mambo Bwana sasa tindu Uwiteka na kutabara. Anasema niko wa milele mimi na ukumva umutima uratuje. Unasikia roho inatulia. Mu byo duhetsa afite. Yenyewe mtu anatubeba. Hari ibikoresho yateguye. Kuna vyombo ametayarisha. Kandi usumviye ukavugije umwana ari kurira. Ukikamilisha na mtoto akomeza kurira. Anaendelea kulia. Kandi bataramuhiwe. Naba yampatia riziki. Hari umuntu azavuga ati kuri birarangiye. Kati mtu anakuyaka anasema binaisha. Bari usohoyemo. Ametosha ndani ya nyumba. Babirukanye ku ishuri. Babafunguza shuleni. Yagera hano. Angefika hapa. Umuhanuzi atendu Uwiteka. Nabii anasema niko wa milele. Zagutuza muri etage. Takuvutia mu etage. Abana bazayarangiriza hanze. Watoto yako batamalizia. Ibyiringiro byagarutse. Anaturudia tumaini. Ibivuga itegura ico gukora. Anasemaka na iko na anda. Ibivuga itegura ibikwiye. Anaandaa na kitu. Hari Imana bigasangura shaka. Mungu anaona una. Yareba aho uyishaka. Kiona kwenye. Ikabona hari mu manegeka. Anaona ikabona hari gahunda yo kuhasenga. Mpango ya ikayikwima ahandi. Ukagira ngo irakwanze. Kumbi rimwe irashaka ahantu hakwiriye. Uzaba igihe n'igihe. Byaba igitaguhaye ntiyabikwinye. Abo yabonaga hatakwiriye. Ikabona si cyo gihe. Ikabona uri saha kubiherwa. N'umuntu itabiguhaye. Sababu hakukupatia. Iyo umubyeyi ageze ahantu hakwiriye. Sasa akifika fasi kunayofaa. Alicara. Anaikala. Akurutsa umwana. Anashusha mtoto. Kandi mbere yo kumuhibera. Mbele ya kumpa arabanza akareba ikimuriza. Anaangalia kya kumuriza. Usanga atarizwa n'inzara. Neza kutanilishwe na kabarizwa nuko yiyanduje. Isho kwa sababu amechafuka. Yasanze yiyanduje. Akikuta amejichafua. Arabanza akamusukura. Anamsukua. Yamara kumusukura. Akishamsukua. Akamenya niba ari ibere. Anajua kama ni cyangwa niba ari imfashabere. Ama kama ni ya kusaidia riziki. N'urugendo akoze uko rungana. Inafuatana na safari ambayo. Ikimenyi bidukwiriye. Anajuaka yenyewe kamenya n'igihe bidukwiriye. Anajuaka na muda yenyewe binatufaa. Ufa nyine n'ubu ngubu ararize. Unasikia saa analia. Wamenya rijimwe n'iki. Unaweza jua amelia kwa nini? Ariko mu byeyi. Lakini Musa agomba kujya gushaka ikimurisha. Ataenda tafuta keki na murisha. Kugira ngo nze kumureka agende. Juni mwacha yeye. Yakomeje urugendo. Akiendelesha sasa. Kuna ari kwigira hari igihe umujisho usa naho woroshye. Isi iko ndani ya bigasa naho bireguye. Iko saa vile ina. Hari uburyo umubyeyi abigenza. Sasa na ni ubyumva. Umwana ntabimenya. Toto byumva n'umubyeyi. Inasikia akamenya ko atagize icyakora. Umwana yaza kugwa. Toto anaweza. Abundama agaca bugufi. Anashuka na akorosha mu mujisho. Anatengeneza. Akamusimbiza. Kisha tena akongera agasubira mu mujisho. Anamurudisha tena mu nzu y'Imana twatengemutse. Kubera ibihe Imana yatureba ikabona turava mu mugongo yarangiza igakora igitangaza ikadusimbiza ikadusubiza mu mugongo uwari ugiye kubivamo akabigarukamo kubera ishima yakoze. Imana yamwe yahoze mbabwira
ameyameza. ngiye kuba hano Mwenye urufunguzo anababeba anaenda wapatia fungulo. mama Imana igumugisha Mungu akubariki je mama. numwiteho Uende umujani. ibi byose mbabwiye Ibi byote mimi nawaambia. nifashishije umubyeyi Nimesaidiana na kugira ngo mzazi. muze kumva icyo Tumusikie kenye neno abo linasema. nahetse mukiri Penye nilibabeba nkabaterura mababa. mukivuka Wakati Ndiwe. wakati ni mimi. imbizi zanjye si uruyenzi Nywele zenu zitakuwa nyeupe zote. Ningali na babeba. abana ufite uko bangana Batoto wenye uko nabo ni bapata. wagusura iwawe Wakuja kukuona ba. hari ibikoresho atahasanga Kuna vyombo yenye hawezi kuta pale. pastor Karame. uwazi wawe Mwenye anaweza kuja ba. uyahasanga iranje Haiko wake tena. uhasanga pampers Pampers depuis 12 ans, miaka 12, miaka 12 rashize. ubu uhasanga bibero Bibero si wake tena bibero. Haiko wake tena. hari ibikoresho utahasanga Kuna vyombo vyenye hawezi kuta. kuko ntawe guheka uhari Hakuna wa kubeba mgongoni mwenye iko pale. ariko yo Lakini yeye byose irabifite iko navyo vyote. kuko iki duhetse Angalia na tubeba. zamura uko dushimira Imana Tuinue mikono tushukuru Mungu. tuyazamure dushimira Imana duhetse Tuinue mikono tena tushukuru Mungu. tuyazamure dushimira Imana duhetse Tuinue mikono ambao Mungu ambaye anatubeba. ijambo ryavuze ngo Dawidi Neno la Mungu linasema Daudi ariruka akakimbia, ajya kunyaga akaenda kunyang'anya Abafilistia kuteka Wafilisti, ajya kubanyaga akaenda kuwateka Wafilisti. urufunguzo Funguo ku mutokoto ya mji aho utarinjira fasi ya uyaingia, hari imfunguzo zihakira kuna fungulo za kufungula ile fasi. kugira ngo uhinjire rero Tu uingie ile fasi, nuko guhetsa guha urufunguzo mwenye anakubeba anapaswa kuwa na ile fungulo. yavuze ngo ningifite urufunguzo Alisema ni mimi ninafungua, ninjye ukinga mimi ndiye nafunga, ntihagire ukingura hakuna wa kufungula. kandi niyo nakinze Na nikifunga ntawakingura hakuna mwenye anaweza funga. mumbwire ngo iguhetse igiye kuguha Mwenye urufunguzo anakubeba anaenda kukupatia fungulo yenyewe liko sawa. niba hari ikintu gito kibaho Kama kuko kitu kidogo kinakuwa ari ingufuri iwe kifungo ari urufunguzo na fungulo, ikinini ni kibi kikubwa ni kitu gani? ikinini ingufuri Kikubwa ni ikingura ikindi ni kibi kile kinafungula, kingine ni kitu. reka mbabazi ingufuri barayicuye ipfuye Kifuli wanaitengenezaka wakati na kufa. urufunguzo Sasa funguo ntutinye ngo barafunze usiogope kwamba walifunga, ntugire ngo barakinze usiwe na woga kwamba walifunga. ntacyo biyibwiye Amiambie Mungu Herode yarazi ko yafunze Petero Herode alijua kwamba amefunga Petro. yumvaga nta zindi mbaraga Alikuwa anajua hakuna zingine nguvu. kumbi mufite urufunguzo rwa Mwenye Dawidi iko na funguo ya Daudi, afite ubushobozi bwo kwinjira iko na uwezo ya kuingia kandi hagikinze na kungali kuna funguo. ingufuri zari ziriho bafunze Petero Kifuli zilikuwa izo zakomeje kuba zote ziliendelea, imfunguzo zao fungulo za nibo bari bazibitse hapo ndio walikuwa na ariko zito, mwene Dawidi lakini mwenye ni Daudi, mwene Dawidi mwana wa Daudi, Kristo Kristo inara mu muryango wa Yuda inama ry'abasigonga sema kwamba si ubushobozi bwanjye uwezo wangu bunyemereye gukoresha izindi bali mfunguzo ya kutumikisha ingine fungulo. hari ahantu bakinze bagira ngo byararangiye Balifunga wanawasi na malisi. Imana igiye kuguha izindi mfunguzo Mungu anaenda kukupa zingine fungulo. basibaza ngo yahinjiye gute Tajiuliza ni kandi twari dufite imfunguzo zabo tulikuwa na kumbi fungulo. ntibazi ko afite ubushobozi Hawakujua kwamba na uyu uwezo. wavuye muri gereza Mwenye alitoka abari bamushizemo wenyewe walikuwa bashakaga kwavamo walikuwa na ariko pesa intara y'umuryango wa Yuda ya kabila wa yamusohoyemo alimtosha. abari bakazi tatu Wenyewe walisema miaka 3. twazamuka tugashimira Imana yo kamya Tuinue mikono tushukuru Mungu. abarwakiriye batara haleluya Imana yambwiye ngo iratanga imfunguzo muri iyi
kazi bakoresheje imbaraga zabo mikisa nguvu zao na biko na Imana igiye gukoresha imbaraga zayo iguha imfunguzo. mikisa nguvu zake na iko na pana fungulo. Wanyang'anya ntibashakaga kurekura, hawakuwa napenda kumwachilia, yarabanyasi, aliwanyang'anya. ntibashaka kuzirekura, hawapendi kuziachilia. ntabwo ari negosiyasiyo igiye kubaho, haiko negosiasyon ambayo itakuwa pale. Hapana, agiye kubanyaga, anaenda wanyang'anya. ngo amaze gupfa Kisha kufa yamanitse kuzimu, alishuka kuzimu, avuga ngo nahaye ubutware, nimepewa mamlaka mw'isi dunia no mu ijuru, na mbinguni. ngo akingurira abera. Akafungulia watakatifu. yakingurije iki? Alifungulisha nini? Wabanyaga, Akawanyang'anya. abanyaga, Akawanyang'anya. hari ibintu muri iterana Imana igiye Kuna kunywa, vitu ndani ya hii mkutano Mungu anaenda hari nyang'anya. ubuzima bwawe Imana igiye kunyaga, Kuna maisha yako Mungu anaenda nyang'anya. hari ibyaha Imana igiye kunyaga abadayimoni, bari barabikingiranye kandi mu buzo bari bazifite, ariko kuri iyi tariki ya 21 Imana yavuze ngo ibahetse igiye kuba imfunguzo z'ibyo mwari mwarabuze. Sehemu mlikuwa mmekosa. kandi mukuru Imana yambwiye Usikie gisi Mungu uku alijibu. kwezi kubura iminsi ngo Hii kurangiye, mwezi na baki siku. kurarangira harimo bamaze Maisha kuzisiga mkono muri yenyewe kazi. mtashika ndani ya mikono yao. Mungu asifiwe. Imana ishimwe, Mungu asifiwe. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ese ko tuvuga ibyo igiye gukora, Mbona tunasema yenye Mungu anaenda fanya? hano harimo umuntu wigeze ubona imwinjije ahantu akabona ko ari ihamwinjije, Hapa kuna mtu aliona Mungu anamuingiza fasi na akaona kwamba Mungu batabishaka anamuingiza. akinjirayo, Hawakupenda lakini babirwanya akinjirayo, anakupiganisha akaba abizi ko hari kubera yahamwinjije. anajua kwamba kuko Mungu Iyo yakwinjije icyo gihe ule Mungu alikuingiza. yabonye hari ibindi byari bicuruza, Aliona kuna vingine yambwiye muze babwire ngo kuko imuhetse igiye kuguha anaenda n'urufunguzo kukupa na fungulo rukingura ya kufungua kwinjiza ya kukuingiza aho wari warabuze uko fasi winjira. ulikuwa nakosa jinsi ya kuingia. namyereba banke Muone benki beneri bene cyangwa beka ama beka cyangwa indariyero yose, ama ingine yoyote, yenda urugi rwayo mlango yake si nk'urw'iwacu, sio kama ya kwetu. hari izikoreshwa n'ikarita Kosenye zinatumikishwa na kadi, ariko yabuze lakini kikosekana ntibakwinjiramo. hawawezi ingia ndani. hari umuntu wari watakaza urufunguzo rw'inzu bisanzwe, Kuna mtu alishapoteza fungulo ya mlango kawaida ile iko tu. urufunguzo rukakuraza hanze wariyubakiye inzu, Fungulo inakulalisha nje. badayimoni bazi kunyaga iby'agaciro. Mapepo wanajua kunyang'anya vitu ya samani. Imana imyiri ijambo Mungu aliponipa hii neno, nagize iyereka, nilipata maono, mbona mu ijoro nikaona mbinguni, nabonaga ndi kujya ahantu, niliona niko naenda fasi. ngezeyo Nilipofika nsanga ngo nabo baheze inyuma y'urugi. nikakuta nao wako nyuma ya mlango. Ese ko muri inyuma y'urugi Kweli kwamba kwa nini uko nyuma ya mlango? ifunguzo zose twazitaye, Funguo yote tumetupa, none twabuze no n'icumugi. tunakosa na wakuvunja mlango. None turarara hehe Sasa tutalala wapi? ngo tujya gucumbika, Tutaenda kupanga fasi kugeza igihe tuzabonera umuntu urwica. mpaka vile tutapata mtu wa kuvunja ile mlango. Tugihindukira Wakati tuligeuka ngo tujye gushaka aho turara, juu tupate nafasi kutafuta fasi ya kulala, twumva umuntu araduhamagara, tukasikia mtu anatuita, aratubwira ngo mwigende. katuambia msiende.
mbazanira urundi rufunguzo. Na waletea fungulo hili. Amen. Ndamubaza wabwiwe n'iki ko twazitaye? Nikamuuliza, ulijua je kama tumetupa? Aratubwira ngo numvisha umuntu yigamba ko yazibatwaye. Nimesikia kwamba mtu alisema kwamba iko na jigamba kwamba yeye alibeba. Kandi ico yashaka Na kitu alikuwa anataka kuza kubacunga, ni kuja kuwachunga kwa bagiye gucumbika, wanaenda kupanga. akaza kinjira mu nzu, Anakuja na ingia nyumbani, akanyaga iby'ubutunzi byari biri, ananyang'anya ya utajiri ilikuwa ndani. nagaruka Mukirudi mugasanga inzu icinze, unakuta nyumba inafunga, bakwica n'urugi, wakiua mlango bagasanga nta kintu kirimo, wanakuta hamuna kitu. ngo mbyumvishe rero. Wakati sasa nilisikia, Bazanira urundi rufunguzo, na waletea ingine fungu, ararubahereza, kawapatia, barakingura, wakafungua, twinjiramo. tukaingia ndani. Aratubwira ngo nimwinjiramo, Akatwambia mukiingia ndani nimurukuremo, musitoshe ile fungu, mururekeremo. muache ndani. Hari bashiramo urufunguzo, hari n'urundi. Uko mmojaneza tia fungulo na muko fungulo ingine ndani. Naza kuza, Akikuja akagerageza, anajaribu, biraza kwanga. itakataa. Numva Imana irambwira, Nikasikiliza Mungu ameniambia imfunguzo zigiye kuba, fungulo ambao Mungu anaenda wapa, ahantu zigiye gukingura, fasi zinaenda fungula. nta wundi muntu, Hakuna mtu ingine, nta wundi muntu, hakuna mtu ingine, nta wundi muntu. hakuna mtu ingine. Mbona hawaya magambo, Ndio vile nimepewa mambo haya. ni ukinga, Yeye anafunga, hagira ukinga, hakuna wa kufungula. yanakingura kandi Na kifungula, hatuza gukinga, na hakuna mtu atakuyaka funga. umugisha ya gukingura, Baraka yenyewe Mungu amekupa. mkonikoni wawe, Hakuna mfumo mmoja anaweza abarozi kufunga. bawufunga, Hakuna mchawi anaweza kufunga. wakinguwe n'ufite urufunguzo. Ilifungua na mwenye iko na fungulo. Imana yambwiye ibintu bigiye gukingura, Mungu ananiambia bito nenda fungula mahali mkutano. ntawe uzabifunga ngo bifunge. Hakuna mmoja atabifunga. bazabigerageza, Watajaribu. ariko ntabwo bizemera. Itaitika. Basi basaba yakoresheje izihe mbaraga? Ubwo tugiye gukingurirwa na mwene Dawidi, Funguliwa na mwana wa Daudi. ababyakira batari haleluya. Tugiye gukingurirwa na mwene Dawidi, aribyo twakinguriwe na bene wacu. Abandi baje barabikinga, Wakakula wakafunga. ariko ukingurirwa na anko, Na wakati kubera umwanya afite tu ya fasi akakwicaza ahantu, anakuikalisha. ejo bamukuraho, Yesu basi undi waje mwingine anakuja. agakinga wa muryango Mwingine yagukinga, anakuja anafunga ile mlango yenyewe alikufunga. kuba ukinguye nta gihari. Ndio mwenye alifungula haiko tena. Amen. Ariko iyo wakinguriwe na mwene Dawidi, Lakini ukifunguliwa na mwana wa Daudi, ahantu yakwicaje, fasi amekukalisha. nubwo hazi ibinyejana bingana, Hata kukikuu ya generation na generation. ataraguhaguhagurutse, Kama hayakupa kuina, ntabwo wahagukura. hakuna mtu anaweza kutoa pale. Ubwire ngo iguhetse, Mwambie mwenye anakubeba iguhaye urufunguzo, amekupa funguo, iguhaye urufunguzo, amekupa funguo, iguhaye urufunguzo. amekupa funguo. Tuzamura amaboko, iguhaye Inue urufunguzo, mikono, amekupa funguo. tuzamura amaboko, iguhaye Inue urufunguzo, mikono, umepewa funguo. tuzamura amaboko, Tuinue mikono, tuzamura amaboko, wakira urwo inua rufunguzo. mikono, upokee ile funguo. Kandi ugiye kurukinguza ahantu hamaze igihe hari hake, Unaenda fungula fasi kulikuwa namaliza siku na fungu. ugiye gukingura imiryango ya bizinesi, Unaenda fungula milango ugiye ya business. gukingura imiryango ya Unaenda bizinesi, fungua milango ugiye ya business. gukingura imiryango y'urubyaro. Unaenda fungua milango. Hari ibintu Imana igiye Kuna gukingura. vitu Mungu anaenda fungula. Tuzamura amaboko, dushimire Imana. Tuinue mikono, tushukuru Mungu. Dutera haleluya! Bajya dutera haleluya! Hari ibintu wagerageje biranga, Ulijaribu kufanya kandi vitu. uhora wibaza impamvu byanga. Unajiuliza sababu. Igiye kuguha urufunguzo. Anaenda kukupa funguo.
igiye gutanga ubutware bwo gucecekesha. Anaenda pana uwezo wa kunyamazisha. Ako kanwa kari karagufungukiye kuvuga, ilikuwa imefunguka kwa karahagurukiye kugutaranga, ilikuwa imeinuka kwa aya materaniro hari ibintu Uwiteka agiye gufunga. na vitu Mungu anaenda Munyumve mwuka byara, unisikie basi. hari ibintu bimaze iminsi bikuzenguruka, Tumemaliza siku, ariko hari imbaraga zigiye kubihagarika. nguvu zinaenda Kuko mwene Dawidi, mwana wa mwene Dawidi, mwana wa mwene Dawidi, mwana wa Daudi yabihamagaye biramwitaba. niita De la ninaita sienne faut tanto saladras, elena fola. Bari bazi kutazahinjira, balikuwa najua hautaingia, ngiye kuhinjira. unaenda hivi. Bari bazi ko icyo bakoze ari finali, Balijua ile mambo balifanya ni mwisho, haje ukora finali. unakuja wa kufanya mwisho sasa. Rero mu kiganza mbwira ngo haje ukora cyane. Patia mkono mwenzako, mwambie unakuja wa kutenda mambo ya mwisho. Ko bacinze hari uri hejuru, Balifunga na kuko mwenye iko juu yao, baracinze ariko hejuru yabo hari. balifunga lakini juu yao. Zaburi ya 93:4, Zaburi ya 90 haravuze ngo amajwi y'amazi menshi na sauti ya urakomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru, Bwana Mungu abimushimanaga. anabishinda nguvu. Amen. Munaonaka vile vitu vyenyewe banatumia. Mbonye muri iki kirere byuzuyemo ubivangamo n'uburinzi budahangarwa. Doreza sitoti safotamos kuko kino kirere Imana igishizemo uburinzi, kino kirere Imana igishizemo protegisiyo. Uburinzi butabona n'amaso y'abantu, butabona na hatari z'abantu. Imana ibushize muri iki. Mungu ameweka ile Wakisuza baragatera, haleluya. Njyanumva ngo ibihugu byateye imbere nasikiaka nchi ziliyoendelea mbele wabigira ibintu biba mu kirere, kwaka na vitu vinakwaka wapi, gishobora kurasa igisasu unaweza pika risasi, bakaba bafite ubushobozi. biko na uwezo. Mbonye imbaraga zitagaragara, Bila nguvu zenyewe zionekana, mbonye imbaraga zitaboneka. haona nguvu zenyewe zionekana. Basaga bibaza kubera icyo tubikora ntibigira imbaraga, Kwa nini tufanye kubera icyo bigenda ntibitanga umusaruro. Ubu ntibazi ko hari uburinzi bw'Imana. ulinzi na Mungu wa nguvu? Miryango yacu ihawe uburinzi we. Tusimepewa Mbonye Imana iyaga abari bari mu maboko y'umubisha. Imana igeze abari bari mu maboko y'umubisha. Hari ibintu Imana igeze. kuna vitu Mungu anafanya. Reka mbabwire ukuri, hari itangazo rigiye kumvikana. Kuna tangazo yenyewe wanaenda sikia, Itangazo rigiye kumvikana tangazo yenyewe inasikilika kandi bidatinze. bila kukawia. Hari amakuru agiye Kuna kumvikana. habari yenyewe itasikilika. Hari abagiye gusubira mu byabo bayo. Kwa wenyewe wanaenda kulia vitu vyao wenyewe, Gusubira mu byabo. kwa watu wanaenda kulia mu vyao wenyewe walinyang'anya. Mbonye abantu basubizwa ibyabo mama. Isiwa vyao mama. Haleluya.
Naona mtu anaweka ile mkamba ya kuzuia watu, akazungusha ile kamba ya kuzuia watu, anazungusha mara nyingi, anazungusha ile kamba. Nikasikia sauti kuniambia vitu vyenye Mungu anatia kuzuia visifanye kitu. Iki ngicyo cyihorere si ngombwa ko gihabwa abandi, si sababu kipewe watu wengi. Mugiye kumva itangazo ryo kubika, unaenda sikia tangazo ya kilimo, tangazo ya kilimo. hari tangazo ryo kubika, kuna tangazo inaenda sikilika, rizabanza guhishwa, itafichwa kwanza ile tangazo, ariko hari tangazo rigiye kumvika, lakini kuna tangazo itasikilika. kandi niyo nzira Imana igiye kunyura, Jonji ya Mungu anaenda pita ndani. ingope yakaba bisukuri, acha nibambie kweli, kubera kutabonye kaunga wagize ngo yawasenze ntacyo yakoze. jua ukupata kaunga uliwaza maombi uliomba haikufaa kazi, yakoze bizakoresha ibirenze za kaunga, ilifanya mwenyewe itakutumikisha zaidi ya kaunga. nabonye kiri mutemba atari umuceri, niona kwamba sio mchele, kuko yawuka utamunzu, naweza kukupa mchele na itupa nyumbani, kugira ngo ibanze guha umuceri yabanzika kurinda indwara zakabuza kurya umuceri, bahali pa kukupa anakulinda magonjwa yenyewe ya kufanya vitu vyenye vitabomolewa na Mungu. Kama watu tunayua kulinda vitu ambao tulifanya, haiko kwamba yeye hawezi kosa kulinda yenye alifanya. Hakumiryango ya gereza yagukinguri uri biyinjira. Aburi biyinjira. Milango ya prison ambayo imefungwa kwa hautaingia ndani. Aburi biyinjira. Hautaingia ndani ya nyumba. Muri museka mubizo kuri. Na leo acha nikwambie kweli. Amakuru bafite. Habari zenyewe iko nazo. Uzikuri musenye bakabazi muri musali musenye. Unajua kwamba ukiwa kanisani wanajua leo uko kanisani. Ukurukuza, uri kuza hanga. Wakati ulikuwa nakuya hapa, jewe mbonye moto yaje kukurikiye. Niliona moto yenyewe ilikufuata. Baza hano. Unajua fasu na kwa. Koitu hezi. Lakini tubeba. Delaza afo. Mukuri kwiyo mpagaze imbere. Kweli ya mwenyewe nasimama mbele. Nubwo bari kure yaha ngaha. Haibiko mbali hapa. Utuchungire gahunda ze z'uyu munsi wose. Mutulindie mipango yake ya siku ya leo yote. Dawidi yazabwira Yonatani atariko niki mfanaso. Dawidi aliambia Yonatani, kitu gani nimekufa na babashi? Ni kitu gani nilifanya? Ananishambulia. Kitu gani nimefanya yake mbaya? Utafuta kuniua. Ni kitu gani? Ni kwa nini? Ni kitu nini? Nachuzira ni Satani kwa ni mugambi. Hakuna kitu na kufia, ni shetani anapiganisha mpango wa Mungu ndani yako. Ariko chatazi nuko wawushizemo. Mtu ajue mwenye alikuweka, wawushizemo. mwenye alikuweka mwa ile mpango. Hari abantu bagiye kuguhamagara kujyanye n'akazi. Na watu wanaenda kukuita wamekufuatana na kazi. Bakubwire ngo dusanga. Mbia sema tukute hapa. Nuko bikosa. Usifanye ile kosa. Joko bale muri wewe.
ya kwenda kuwaona na uko wewe peke. nubwo ari akazi bitari ngombwa yuko hari ubyinjiramo. Hata kama ni kazi haiwezi sababisha mwingine aingie ndani. Ntuzareke kubitaba, Usikosake kubaritika, uzagende wenyine, lakini usiendake peke yako. tuzamura amaboko. Tuinue mikono. Mbonye urusengero rwuzuyemo amakamera. Nimeona hii kanisa inajaa makamera. Bashyira ku bikuta. Ile banatiaka kukibamba. Ijwi rirambwiye ngo hari uburinzi buri hano. Kuna ulinzi iko hapa. Hari uburinzi burimo hano. Kuna ulinzi yenye iko hapa. Uburinzi burimo hano. Kuna ulinzi yenye iko hapa. Igiye kugitumenyesha amakuru yabo. Atakuwa natuambia habari yao. Amen. Kamera yashiriweho iki? Kamera hii Bashize kuri kamera bayishiriyeho iki? kama mtu anatia kamera kwa nyumba na itilia ni Ichungu umutekano. ilinde security. Ese amakuru ya kamera abonwa n'abandi. Habari ya kamera inaonyeshwa na banani. Wenye nani? Kuna habari. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Tuinue mikono tushukuru Mungu. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Inua mikono tushukuru Mungu. Tuzamura amaboko. Tuinue mikono. Mungu alikibaza kugira ngo igiye kuguha funguzo kandi ranarudi. Anaenda kukupatia funguo na atalinda ile funguo ile Mungu anaenda kukupatia. Ukamumbira Imana mbiye. Oya wabashati yumwe. Simama wewe mwenyewe usikie kenye Mungu ananiambia. Imana irambwiye ngo Mungu ananiambia igiye kukwishimisha ibyishimo bingana n'abawe baba. anaenda kukufurahisha furaha ambao iko kimo moja na ile huzuni yenyewe ulikuwa unapata. Igiye kugusetsa ibitwenge. Anaenda kukuchekesha kicheko. Kumbonye Imana ikwambika umwenda w'icyubahiro. Naona Mungu anakufika nguo ya heshima. Umwenda w'icyubahiro Imana igiye kukwambika. Kuna nguo ya heshima Mungu anaenda kukuvika. Kandi abantu bazamenya ko ari Imana yahinduye amateka yawe. Watu watajua kwamba ni Mungu amegeuza historia ya maisha yako. Abagutaye bagiye kugaruka. Benye balikutupa wanaenda rudia. Ibihe byagufasheho ijambo Wakati likuchukua kwa neno kandi ntacyo bari kuvuga. na kwamba kusema hakuna kitu Imana kisema. igiye kwambura ibyo bihishe. Mungu anaenda nyanganya neno ile wakati. Igiye kurishyira mu kanwa kawe. Anaenda kutia kwenye kinywa chako. Utasimamaka hapa wewe. Uzahagarara. Utasimamaka hapa wewe. Imana igiye kugutambagiza. Mungu anaenda kukutembeza. Ni ukuri igiye kugutambagiza. Kweli Mungu anaenda kukutembeza. Uzabibaza ngo ni njyewe wabigiriwe. Utasema ni mimi nimefanyiziwa. Mungu akubariki. Twakira mbere. Twakira umubyeyi. Nakuja tupokee